I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo raditi top 5 mojih omiljenih likova iz Yu-Gi-Oh! Pa idemo krenuti. Stavit ćemo ovako moje lice da se tu ne vidi koga ću odabrati. A daj, vidi se. Nije bitno. Na 5. mjestu nalazi se Tristan. On je jedan od najboljih Yu-Gi-ovih prijatelja i on mi se nekako tako sviđa. Nema puno riječi o njemu. Idemo mi na sljedećeg lika. Idući je Joey. On mi se sviđa mi se on, jednostavno, eto, ne znam što da kažem njemu, ali sviđa mi se. Idemo mi dalje. Evo ga. Idemo mi dalje. Idući je... I da, pišite mi prijedloge za video šta da snimam. I ako želite pozu u videima, napišite, subajte se na kanal, lajkujte točno ovaj video i napišite u komentare jesam. Idemo mi dalje. Na 5. mjestu nalazi se Kaiba. On mi se jako sviđa. Još od kad sam ga prvi put vidio, on mi se odmah sviđa. U početku je bio zločest, ali kasnije je postao dobar. Dobro, ne znam da li je bio zločest, nisam sad siguran. Idemo mi na idućeg lika. Idemo. Lajkujte ovaj klip. Na 2. mjestu se nalazi, sad ću vam pokazati, vjerojatno ste već učitali ko mi je najdraži, ali na 5. mjestu je Yami Yugi. Da, ima razlika između Yami Yugija i Yugija. Yami Yugi je kao neki zločesti, ne zločest, nego opasni, a Yugi je biće liječak. Dobro, idemo dalje na moga najdražeg lika iz Yu-Gi-Oh! Da, radit ćemo mi i iz Yu-Gi-Oh! GX-a te likove, moje omiljene, ali za početak krenuo sam od prvog Yu-Gi-Oh! Idemo mi dalje. Da li snima da vidimo? I na 1. mjestu nalazi se glavni lik Yu-Gi-Oh! Yugi. Yugi je glavni lik, pa ste očekivali da će mi on biti glavni. I to je bilo to što se tiče još jednog videa. Ako se vam se svidio, ostavite like, subajte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu koji izlazi, ne znam pojma kad. I da, pišite prijedloge za video, to sam vam već rekao, ali stvarno nemam nekoliko puno prijedloga, tako da pišite mi koje igrice želite da snimam, ako želite neku igricu još vidjeti. Tako je. Idemo mi završiti klip.